Mbak Anan Pede, executive member jongka Ïaityllilang Sport Club ula pencai pa ba bayaka Sea World Canival kadai ka Ïaityllilang Sport Club kawa wanlam syaka SRD pulu parking lot haringkat ka jingas no ketilang bat ka company Disneyland Mela OPC Private Limited pan iya dok ka pun hakane ka jaka kabara pui hadu silak siteng kincai dok ka paper Kuli shibu ni pi baro pi wat ni te ngadi member na po joka Ïaityllilang Sports Club pada Rupang te ngakwa ban batai fi de naka club jangi bagi wan yalam ya kadi Mela ya kadi Sea World Canival bagi dan ni apo polo SRGT ground kelas tang nadu 100 tarik mulai March te ni na po ka sports club ngi kwa ban wan yalam ya kani namta ba ni kwa ban raise funds and charity for the peningkong dia kadi ya ke school kani ke pentor muka LB school but ya ka club dunia ni dia kepat di baru begini wan nang ni bagi pet yang ni ka Sea World Mela bagi wan yalam kani ngi wan yalam in collaboration with Sea World but ka Disney Carnival dia kinong bagi wan yalam pada ngi dei mengi napo ka long siap ngi dei napo Ïaityllilang Sports Club which you want if you got up ke best pakai response first day perbangi play kuntu dari apa sini you saja ni kuntu teka yang pakai response mentaru me i response kedang yang hi kan report padang yawan khamtam janmiat ia bona ki kena ki kelum gila penwan ka sini penwan pen ke Sea World dan ke mermaid show and all which is first time bangi wan yalam sini pak judan wan yalam menuru it's a very good attraction yaki kelum kan ke share te kayak nak kejong gitu te tu saya discuss pada aku itu kadat nama tak nak school kidan katu gila pak ke city segi week school different schools and all te katu pada kan long hadian pada mentangi penyak cuai kan ke inaugural untuk 200 and later on pada kita khot di school city itu pada nak ada pak invitation sikit kibun mo jing dan kam jang ni school nama kani school menta ke sponsor kala gunaha ban yon tu ni kuai te ku mengi na ko snong kum tu pedang ni pak ban yarap ya ka school snong kan te ngi raise funds ke tu kibun ki jing dunang tu ko school like ki yaki students yaki teachers and ki infrastructure ek tu te ni ai ki te kat ha ki kwa ban penews meki dum klang kun kam kena am try tapi ngam tip dekat new school kado kat nu kelas kan Yo amnesia